Intambara irahenda ku buryo banki yo muri Israel yitwa Apoalim yatangiye kubara ko intambara Israel irimo kurwanamo na Palestine ishobora kuzatwara Israel miliyari 70 z'amadolari. Babara abademobi 300 bakuwe mu kazi kabo bagasubizwa ku rugamba, bakabara ibikoresho byifashishwa ngo iyi ntambara ishoboke, ibikorwa remezo bisenywa bizakenera gusanwa, kuvura abakomeretse, kandi ibyo byose bibarwa mu gihe iyi ntambara yahita ihagarara ntimara amezi menshi. Izi miliyari 7 z'amadolari ni hafi 1/3 cy'ingengo y'imari y'igisirikare cya Israel, kubera ko uyu mwaka wongeyeho n'ubufasha bahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni miliyari 23 na miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Turimo turavuga ibi kubera ko ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2023 mu rukerera amagana y'abakomando b'abanyapalestine bo mu mutwe witwa Hamas binjiye ku butaka bwa Israel. Bakwira mu bice bitandukanye by'igihugu, barasa ibisasu mu bice bitandukanye bya Israel, barasa amasasu menshi, banashimuta bamwe mu baturage. Abaturage bose bakangukiye mu bwoba butagira ingano ubwo bumvaga izi nzogera zivuzwa iyo harashwe cyangwa se hagiye kuraswa ibisasu mu gace runaka. Habarwa ibisasu bya rokete 5,000 byose byarashwe bituruka mu gace ka Gaza, byose bigana mu cyerekezo kimwe, Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu yahise amenyesha ko bagiye kurasa kuri Palestine ku rwego bashotoye Israel bazabyibuka mu binyacumi by'imyaka igiye kuza. Nategetse ko umubare munini w'abarwanyi winjira mu rugamba. Ndashaka ko natwe turasa ku mwanzi ku rwego atari yarigeze abona. Ubu ushotoranya umwanzi azabwishyura ku rwego atari yarigeze abona. Turi mu ntambara kandi tuzayitsinda. Aya ni amakimbirane amaze imyaka myinshi kandi n'ubu ngubu baracyakomeza. Ubundi ibi byatangiye bite? Abanya-Israel ni bantu ki? Abanya-Palestine bo ni bande? Bapfa iki? Ni ikihe gihugu mu by'ibihangange gishyigikiye nde? Turi kumwe na Koje Bank. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 nta leta ya Israel yabagaho, ahubwo habagaho Palestine. Palestine yari imwe mu ntara zari zigize Empire Ottoman, ubwami bw'abami bwa Ottoman. Bwari ubwami bukomeye buherereye mu gace k'amajyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi, ahari Autriche y'ubu, bugafata igice cy'Uburusiya na Ukraine, Ubugiriki, bugafata uburasirazuba bwo hagati ahari Iraq, Syria ndetse na Israel, bugafata n'igice cy'amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Afurika ahari Misiri y'uyu munsi. Ubu bwami abari babutuye 80% bari abayisilamu, 10% bari abakristu, abandi 10% bari abayahudi. Ni mu mpera z'imyaka y'1800, ariko mu bihugu by'Uburayi bimwe na bimwe abayahudi bari bafitiye urwango n'ivangura rikomeye. Kuva Yesu Kristo yapfa, abayahudi bashinjwe ko aribo bamwishe kubera ko abayobozi b'idini y'abayahudi bangaga ko Yesu Kristo yita Mesiya. Abari batuye isi nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo bizeraga ko urupfu rwa Yesu ruzakurikirana abayahudi ubuzima bwabo bwose, kubera ko ngo banabyiyemereye. Ubwo bo bwabo basabaga urupfu rwe Pontius Pilato. Ibi babisomaga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 25. Nuko Pilato abonye ko ntacyo byunguye, ahubwo ko urusaku rushijeho kwiyongera, afata amazi akarabira imbere ya rubanda avuga ati, ndumwere w'ayo maraso muzigorerwe. Rubanda rwose rurasubiza ruti, amaraso ye araduhamitwe n'abana bacu. Iyi ni impamvu nyamukuru yakuruye mu bari batuye isi kuva kera urwango ku bayahudi. Kuva ubwo ikintu kibi cyose cyabaga ku isi bakibagerekagaho, kugera n'ubwo hadukaga ibyorezo bikavuga ko abayahudi babifitemo uruhare. Aho bageraga hose barirukanwaga kandi bakicwa. Ibi byatumye bamwe muri bo bahungira mu bwami bwa Ottoman, by'umwihariko mu ntara ya Palestine. Bahungiye muri Palestine kubera ko ariho hantu inyandiko ntagatifu zabo zigaragaza ko Imana yasezeranije Abrahamu ariwe mukurambere wabo ko ariho izaba bakahatura n'abazabakomokaho bose. Ntabwo ari izi nyandiko gusa zatumye bahitamo kujya muri Palestine, kuko niyo bakurikiranya amateka yabo basanga ariho abakurambere babo bavukiye. Hitwaga Yudeya. Ibihugu by'ibihangange byakunze kuharwanira ndetse bikanahigarurira. Nk'ubwami bw'abami bw'abaromani
nibwo bwahabirukanye mu myaka y'130 kubera ko batashakaga kubahiriza amategeko y'abaromani, kandi abaromani nabo ntibashakaga kureka abayahudi ngo bakomeze kubaho bakurikije umuco wabo. Abaromani nabo bafashe icyemezo cyo guhindura izina rya Yudeya bakahita Palestine. Uku guhora igihugu cyabo giterwa bagahunga, aho bageze hose bakirukanwa, nibyo byatumye uyu munsi bari ahantu hose ku isi. Buri gihugu cy'Uburayi na Amerika kirimo abayahudi bakivukiyemo, ariko bakomoka ku bayahudi bavukiye muri Palestine. Igihe cyose abayahudi babaga bari hose ku isi bashakaga kujya gutura muri Palestine kubera ko bavuga ko ari ubutaka bwabo kuva mu myaka ya kera cyane mbere ya Yezu. Ejo bundi mu 1897 umwe muri bo witwaga Theodor Herzl yashinze umuryango yise Sionisme. Uyu ni umutwe wa politike wavutse ufite intego yo guha abayahudi ubutaka bwo guturaho bukaba igihugu cyabo, kandi ubwo butaka ntabwo bwagombaga kuba hariho hose ku isi. Bwagombaga kuba muri Palestine kubera ko niho bavuga ko ari iwabo. Mu 1914 intambara ya mbere y'isi yaratangiye. Ubwongereza bwinjira mu ntambara burwana na Empire Ottoman, ubwami bwarimo na Palestine. Ubwongereza kugira ngo bubone abo bushyigikira muri iyo ntambara bwasezeranije abayahudi ko aho bari hose ku isi ko nibutsinda ubwami bwa Ottoman buzaha Palestine abayahudi maze bakahubaka igihugu cyabo cy'isezerano. Abayahudi bose uko bakabaye bashyigikiye Ubwongereza. Mu 1918 intambara ya mbere y'isi yararangiye, irangira bwa bwami bwa Ottoman busenyutse. Ubwongereza nibwo bwahise bwigarurira Palestine kubera ko nibwo bwari bwatsinze Empire. Abayahudi 180 bari bari hirya no hino ku isi bahise bazinga ibyabo bajya gutura muri Palestine nk'uko babisezeranijwe n'Ubwongereza. Gusa bahasanze Abarabu bari basanzwe bahatuye ubwo hari hakiri mu bwami bwa Ottoman. Ni hagati y'umwaka w'1929 n'1939. Abarabu bari basanzwe bahatuye, baba abayisilamu cyangwa se abakristu, ntabwo bigeze bishimira uko kuza kw'abayahudi ndetse bahise batangira kubarwanya. Mu 1939 intambara ya kabiri y'isi yaratangiye. Abanazi bica abayahudi miliyoni 6. Umubare w'abayahudi bimukira muri Palestine nawo wariyongereye cyane, ariko Abarabu babagaho muri Palestine nabo bakomeza kwamagana uko kuza kw'abayahudi, ari nako banyuzagamo bakarwana. Mu 1947 mu rwego rwo kugerageza gukemura iki kibazo cyari kimaze gukomera, aho abayahudi benshi bari muri Palestine bavuga ko ari ubutaka bwabo n'abandi bari mu mahanga bashaka kujyayo, Abarabu basanzwe bahatuye nabo bakavuga ko iki ari igihugu cyabo. Umuryango w'abibumbye wari uherutse kuvuka wafashe icyemezo cyo kugabanya Palestine mo kabiri. Igice kimwe cyo mu majyepfo bagiha Israel nka leta ya Israel, ikindi cyo mu majyaruguru bagiha Palestine nka leta ya Palestine, ariko hari agace basize mu burasirazuba bavuga ko kagomba kugenzurwa n'umuryango mpuzamahanga, Yerusalemu. Bagahaye umuryango mpuzamahanga kubera ko ni umujyi amadini 3 ariyo abakristu, abayahudi n'abayisilamu bavuga ko afite inkomoko. Umuryango mpuzamahanga rero wanze guha aka gace igihugu runaka, uvuga ko kazacungwa ku rwego mpuzamahanga kugeza igihe Israel na Palestine bazumvikanira. Uyu mwanzuro wo kubagabanya igice kimwe bakagiha Palestine ikindi bakagiha Israel wishimiwe cyane n'abayahudi, ariko Abarabu barabyamaganye. Iki gihe muri Palestine habaga y'Abarabu miliyoni n'ibihumbi 300. Abayahudi bo bari 600, nyamara bahawe 55% by'ubutaka bwa Palestine. Abarabu baba ku by'inshuro zirenze 2 bo bahawe 45% by'ubutaka. Abarabu ibingibi babibonye nko kurenganywa. Amasezerano menshi yarasinywe ariko nta na rimwe ryashyizwe mu bikorwa. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatanu mu 1948 Ben Gurion wari umwe mu bayobozi ba wa muryango witwa Sionisme washinzwe guharanira gusubiza abayahudi ubutaka bwabo bwa Palestine, yatangaje itangizwa rya leta ya Israel kuri bwa butaka bahawe n'umuryango mpuzamahanga. Ni uburenganzira karemano bw'abayahudi kugira igihugu nk'ibindi bihugu byose byo ku isi. Ni uburenganzira bwabo kandi gufata mu biganza hazaza habo
hagamijwe gufungura imiryango abayahudi bose bo ku isi. aha niho noneho hatangiye amakimbirane yose twumvise mu makuru ndetse n'intambara tubona uyu munsi. leta ya Isirayeli ikimara gushingwa, bukeye bwaho ibihugu bituwe n'Abarabu birimo Misiri, Yordania, Iraq, Libani na Syria bahise batangiza intambara kuri Isirayeli. Ntabwo bishimiye ko abandi Barabu bo muri Palestine bavutswe igihugu cyabo nk'uko babivugaga. Ntabwo bemeraga ko Isirayeli ari igihugu. Iyi niyo bita intambara ya mbere ya Isirayeli n'Abarabu. Yatangiye mu 1948 igera mu 1949. Intego ibihugu by'Abarabu byari bifite kwari ukwambura Isirayeli ubutaka yari yarahawe, bakabuhuriza hamwe n'ubwasigaranywe n'Abarabu bagashinga igihugu cya Palestine y'Abarabu. Intambara yarangiye Isirayeli yitsinze, inigarurira igice cy'uburengerazuba bwa wa mujyi wa Yerusalemu waragijwe umuryango mpuzamahanga. Yari yanigaruriye tumwe mu duce twari twarahawe Palestine. Abarabu barenga 700,000 bahise bahungira mu bihugu by'Abarabu birimo Jordani, Syria ndetse na Libani. Ubu bwimukira babuhaye izina Nakba. Ni icyarabu gisobanura catastrophe, ishyano cyangwa sibara. Nyuma y'iyi ntambara hari uduce tubiri tundi tutagenzurwaga na Isirayeli. Ni agace ka Gaza, aka ni akameze nk'akarongo kari mu majyaruguru ya Misiri. Misiri ni nayo yakagenzuraga. Akandi ni akarere ka Cisjordani, gahana imbibi na Jordani, ari nayo yakagenzura. Ikibazo nuko iyi ntambara ya mbere n'ingaruka zayo byari intangiriro z'amakimbirane n'intambara y'igihe kirekire hagati ya Isirayeli na Palestine n'ibindi bihugu by'Abarabu. Mu 1967 indi ntambara yaradutse hagati ya Isirayeli n'ibihugu by'Abarabu baturanye. Iyi ni intambara y'iminsi 6. Nibyo yamaze iminsi 6, ariko yahitanye abantu 750 ku ruhande rwa Isirayeli n'abantu barenga 20,000 ku ruhande rw'ibihugu by'Abarabu. Kubera icyo ubusumbane turaza kubivugaho mu kanya. Nanone Isirayeli yaratsinze, nanone yigarurira utundi duce turimo kakandi ka Gaza yambuye Misiri, umwigimbakirwa wa Sinai nawo wari usanzwe ugenzurwa na Misiri, ndetse n'ibitwa bya Golani byari bisanzwe bigenzurwa na Syria na Cisjordani bahise bayambura Jordani. Iki gihe Isirayeli ntabwo yari ikingana nk'uko yatangiye ingana, birumvikana. Muri iyi ntambara Isirayeli yanigaruriye uburasirazuba bwa Yerusalemu, ihita inatora itegeko ryo guhuza ibice bibiri bya Yerusalemu, icy'uburasirazuba n'icy'uburengerazuba. Bahita banavuga ko uyu nguyu wabaye umurwa mukuru wa leta ya Isirayeli. Mu 1973 hatangiye intambara yashyamiranyije nanone Isirayeli n'ihuriro ry'ibihugu birimo Misiri na Syria. Ni ibihugu byifatanije kugira ngo birwane na Isirayeli, ariko nabyo ubwabyo ntabwo bituranye. Misiri iri mu burengerazuba bwa Isirayeli, Syria ikaba mu majyaruguru y'uburasirazuba, Isirayeli ikaba hagati yabyo. Iyi ntambara bayise Kippur. Syria na Misiri bashakaga kwisubiza ibice Isirayeli yabatwaye ubwo barwanaga mu ntambara y'iminsi 6. Byarabananiye kubera ko Isirayeli yongeye gutsinda iyi ntambara. Isirayeli iki gihe yapfushije abari hagati y'2,500 n'7,500. Misiri na Syria bapfusha abarenga 20,000. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo ibihugu by'Abarabu byatsinzwe 100% kubera ko byatumye nibura Isirayeli itangira kugirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu bituranye. Ni ibiganiro byanatanze umusaruro kubera ko Isirayeli yemeye gusubiza igice cy'ibirwa bya Golani yari yarambuye Syria, ndetse yanasubije Misiri igice cya Sinai. Ingabo za Isirayeli zagiye zikivamo buhoro buhoro, gusa Misiri iki gihe nayo yemeye ko itazongera gutera Isirayeli. Iki gihe Isirayeli yari imaze imyaka 25 ibayeho, ariko yari yarigaruriye igice kinini cyose cya Palestine, kandi yaratsinze intambara 3 zose yashojweho n'ibihugu by'Abarabu baturanye. Uduce twa Cisjordani na Gaza two twari tukiri mu maboko ya Isirayeli. Turi mu 1974. Utu duce nitwo twabereyemo intifada nyinshi muri iki gihe. Intifada ni ijambo ry'icyarabu rivuga imyivumbagatanyo. Ni intifada zatangijwe n'abanyapalestine bo muri utu duce bamaganaga kuba twarigaruriwe na Isirayeli. Basabaga ko abasirikare n'abaturage ba Isirayeli baturimo bahava.
intifada ya mbere yabaye mu 1987. Iyi intifada yarangiye mu 1993 irangijwe n'amasezerano ya Oslo muri Norvège. Muri aya masezerano leta ya Israel yemeye umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine, Organisation de Libération de la Palestine, nk'umuryango uhagarariye abanyapalestine. Niyo Israel yagombaga kugiganira nawo. Uyu muryango wari ufite n'umutwe w'ingabo. Uyu muryango ariko nawo wemeye ko Israel ari igihugu kandi gifite uburenganzira bwo kubaho. Ku ruhande rwa Israel, amasezerano yasinywe na Minisitiri w'Intebe Yitzhak Rabin. Ku ruhande rwa Palestine, yasinywe n'umuyobozi w'umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestine, Mahmoud Abbas. Umuhuza yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Clinton. Yari amasezerano atanga icyizere cy'ituze, ariko usibye kuyasinya nta kindi cyayakurikiye. Muri Israel, imiryango igendera ku matwara ya kera yanze ishyirwa mu bikorwa ryayo. No muri Palestine, umuryango wa Kisilamu witwa Hamas wayamaganiye kure. Hamas uyu munsi ni umutwe washyizwe ku rutonde rw'abaterabwoba, Harakat al-Muqawama al-Islamia, umuryango ufite ishami rya politike riharanira gushinga leta ya Kisilamu ku butaka bwa Palestine bwose, ukagira n'ishami rya gisirikare rishinzwe kuwufasha kugera kuri ibi. Uyu muryango watangijwe mu 1987 nyuma ya intifada ya mbere. Watangijwe n'abagabo batatu barimo Sheikh Yassin Ahmed. Intego yabo ni ukurwana intambara ntagatifu barwanya abayahudi kugeza igihe bazageraho bubaka leta ya Kisilamu ya Palestine ku butaka bwose bwa Palestine burimo n'ahari leta ya Israel uyu munsi. Hamas yashyizwe n'ibihugu byinshi ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kubera ko yo ibona igisubizo kimwe cyonyine: kurema leta ya Kisilamu ya Palestine ku butaka bwose bwa Palestine. Birumvikana harimo naho Israel iri uyu munsi, ikagira umurwa mukuru i Yerusalemu. Hamas ntabwo ishaka kumva iby'igisubizo cya leta ebyiri, ya Palestine n'iya Israel bituranye. Uyu mutwe ufatwa nk'uw'iterabwoba mu bihugu nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubuyapani, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo, ariko ugashyigikirwa n'ibihugu nka Iran iwuha ubufasha bw'amafaranga. Umutwe wa Hezbollah wo muri Libani nawo ushyigikiye Hamas. Buri gihe uko Hamas igabye ibitero kuri Israel, ingaruka ziba nyinshi kubera ko Israel ikoresha ingufu nyinshi cyane mu gusubiza, cyane cyane mu gace ka Gaza kagenzurwa n'uyu mutwe. Nyuma y'uko Hamas yamaganye kandi ikarwanya amasezerano ya Oslo yo mu 1987, mu 2000 uyu mutwe watangije intifada ya kabiri. Muri intifada, abayoboke ba Hamas bakoraga ibikorwa nko gutega imisumari mu mihanda yo mu duce dutuyemo abayahudi, kwandikisha amarangi ku bikuta by'inzu z'abanyayisiraheli babatuka, gushyiraho za bariyeri, gutera amabuye abanyayisiraheli. Abanyapalestine bavuga ko mu bice byagiye byigarurirwa n'abanyayisiraheli bakandamizaga Abarabu cyane bahasanze. Mu kazi babahaga imirimo ivunanye kandi ihemba make. Rimwe na rimwe ngo abanyayisiraheli banakubitaga abaturage b'Abarabu ntacyo babahora, ubundi ngo bakarandura imyaka yabo cyangwa se ngo bakanabasenyeraho inzu. Intifada ya kabiri yatangiye mu 2000, yabaye nyuma yo kunanirwa kugera ku bwumvikane mu masezerano y'amahoro yabereye Camp David muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone yayobowe na Perezida Bill Clinton. Ku ruhande rwa Israel hari Minisitiri w'Intebe Ehud Barak. Ku ruhande rwa Palestine hari Yasser Arafat wayoboraga Palestine. Iyi intifada yatangiye mu kwa 9 ubwo Ariel Sharon utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Israel ariko waje kuba Minisitiri w'Intebe yasuraga umusigiti mu mujyi wa Yerusalemu wa Al-Aqsa. Abarabu benshi ntibabikunda. Banze uburyo yinjiye mu musigiti ari kumwe n'abamucungiye umutekano bafite imbunda. Ikindi uko kwinjira k'umunyapolitike w'umuyahudi mu musigiti byatumye benshi bumva ko ari ukubasuzugura cyane, maze imyigaragambyo itangira ubwo. Abasirikare ba Israel bagerageje gutatanya abigaragambyaga babarasamo amasasu akozwe muri kauchu. Nuko intifada ya kabiri itangira ubwo. Muri iyi intifada yamaze imyaka 5 hapfuye abanyapalestine barenga 3,000, abanyayisiraheli bapfuye bo ni 1,000. Abenshi mu banyayisiraheli baguye mu bitero by'ubwiyahuzi by'abanyapalestine. Niyo intifada yaguyemo abantu benshi.
kenshi iyo bavuga amakuru kuri aya makimbirane bakunda kuvugamo bande do Gaza cyangwa se agace ka Gaza. Kubera iki? Biroroshye. Mu mwaka wa 2005 mu bice byose ingabo za Isiraheli zari zarigaruriye zahisemo kuva mu gace ka Gaza. Nyuma y'imyaka 2 mu 2007 umutwe wa Hamas ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba niwo wahise wigarurira aka gace. Leta ya Isiraheli yahise ishyira blocus cyangwa se kimeze nk'uruzitiro kuri kariya gace hagamijwe kubuza ko muri kariya gace hinjiramo ibintu nkenerwa nk'ibiribwa, amashanyarazi, amazi. Ingaruka z'ibingibi ntizigira ingano. Umubare munini w'abaturage babuze akazi. Imyigaragambyo rwagati muri Gaza yariyongereye. Mu 2008 habaye intambara ya mbere hagati ya Hamas n'ingabo za Isiraheli. Iya kabiri yabaye mu 2012, iya gatatu iba mu 2014. Muri izi ntambara eshatu zo muri Gaza hapfuye abanya-Isiraheli 85, abanya-Palestine bapfuye bo bararenga 3500. Dore impamvu hapfa abanya-Palestine benshi hagapfa abanya-Isiraheli bake. Ibi niko bigenda muri izi ntambara zose barwana. Gaza igenzurwa na Hamas kuva mu 2007. Iyo barwanye ibihumbi by'ibisasu bya rokete biraswa na Hamas byoherezwa ku butaka bwa Isiraheli. Nk'ejo bundi mu bitero byo kuwa 7 barashe ibibarirwa mu 5000. Isiraheli ifite ibyuma byitwa dome de fer byakozwe n'uruganda rwa Rafael Advanced Defense Systems. Kiba kimeze nk'akazu gato. Dome de fer ni imbunda ya rutura nayo irasa misile ariko zikaba misile intercepteur. Dome de fer ikoreshwa na mudasobwa ya rutura imenya ko hari misile irashwe n'umwanzi ikanakurikirana inzira yayo. Maze dome de fer nayo igahitira sindi misile izamuka mu kirere igasanganira ya misile irashwe n'umwanzi ikayishwanyaguza itaragwa ku butaka. Uko niko abanya-Isiraheli bapfusha abantu bake cyane. Mudasobwa ya rutura ikurikirana misile irashwe n'umwanzi ku buryo itayihusha. Major Ariel Shalikar yahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli. Ibikoresho byimurwa ku buryo bishobora gushyirwa ahantu hose mu gihe cy'amasaha make. Buri dome de fer ibishinzwe kurinda agace runaka. Nk'urugero dufite imwe hafi y'umujyi wa Ashkelon, tukagira indi Ashdod. Birumvikana ntabwo ndi bubabwire umubare nyawo w'izo dufite, ariko tuyifite no muri Tel Aviv no hafi y'ikibuga cy'indege. Tubaye tudafite izi dome de fer twapfusha magana y'abantu. Ibi byuma bikora aka kazi neza ariko bihenda kubi. Kuri buri gisasu cya rokete cyoherejwe na Hamas kikabasha gushwanyaguzwa na Isiraheli kikiri mu kirere haba hagiye nibura 50,000 by'amayero. Aya ngaya arenga miliyoni 55 z'amanyarwanda. Isiraheli ni inshuti ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zishora imari mu kugura izi dome de fer. Abayobozi ba Isiraheli bo iyo basobanura impamvu y'ubusumbane bukomeye mu gupfusha abantu muri iyi ntambara bavuga ko abarwanyi b'umutwe wa Hamas bakoresha ibyitwa bouclier humain. Iki ni igikorwa cyo gufata abasivili ukabashyira ahantu umwanzi atekereza ko uherereye noneho akaba ari barasa. Ingabo za Isiraheli zishinja Hamas gushyira imbunda zazo hafi y'abaturage nk'ahantu haherereye amashuri cyangwa se ahantu hahurira abantu benshi, bigatuma buri gihe uko Hamas irashe Isiraheli kayishyura ihita irasa ku baturage. Ibi Hamas irabihakana. Ariko hari impuguke zimwe na zimwe zivuga ko byanagorana kugabanya umubare w'abahitanwa n'ibisasu bya Isiraheli mu gace ka Gaza kubera ko Gaza ituwe n'abantu benshi. Uyu munsi intambara ikomeye yongeye kubura hagati ya Hamas n'ingabo za Isiraheli. Ni intambara ikomeye. Kimwe mu bitekerezwa byatumye uyu mutwe wa Hamas utegura ibitero biri ku rwego rukomeye nuko guhera mu myaka 2 ishize bamwe mu banya-Palestine batuye mu mujyi wa Yerusalemu y'Uburasirazuba batangiye kwirukanwa n'ingabo za Isiraheli. Isiraheli ifite igisirikare giteye imbere cyane mu birebana n'ibikoresho, ikanagira urwego rw'ubutasi narwo rukomeye cyane. Ugiye gutondeka inzego z'ubutasi zikomeye ziri ku isi, amahirwe ahari nuko utagera ku mwanya wa 3 utaragera ku rwego rw'ubutasi rwa Isiraheli rwitwa Mossad. Kubera icyo urwego rw'ubutasi rw'igihugu gito nka Isiraheli rushobora gukomera ku rwego rwo mu ntege cyangwa se runahangana n'urw'Abanyamerika. Na mbere y'uko leta ya Isiraheli ivuka mu 1948
abayahudi babaga bafite uburyo bwinshi bwo kumenya amakuru kuri politike n'umutekano. Nyuma gato y'uko Loni igabanije ubutaka bwa Palestine, igice kimwe kigahabwa abayahudi ikindi kigahabwa abarabu, Israel yahise itangira kohereza abatasi mu bihugu by'abarabu. Israel ni igihugu gito ariko gikikijwe n'ibihugu bitigeze byifuza ko kibaho: Iraq, Syria, Liban. Birumvikana ubwo iyi leta yashingwaga yari ikeneye ibirenze kugira igisirikare gikomeye kugira ngo ishobore kubaho ikikijwe n'abantu bifuza ivanwaho ryayo. Yagombaga kugira abatasi b'abahanga kandi bumva neza igihugu cyabo icyo ari cyo ndetse n'ibishobora kukibaho igihe baramuka bakoze akazi kabo nabi. Ibi ngibi bisobanura impamvu uru rwego rw'ubutasi rwa Israel mu guhitamo intego yarwo cyangwa se icyivugo cyarwo cya mbere rwafashe amagambo yanditse muri Bibiliya mu Migani umutwe wa 24 umurongo wa 6. Nuko rero nushoza urugamba uzabanza urwitegure kandi wizeye abajyanama benshi bazakugeza ku ntsinzi. Nka leta imwe yonyine y'abayahudi iri ku isi, Israel yafashe inshingano yo kuba umurinzi w'abayahudi. Imwe mu nshingano za Mossad harimo no kugeza mu butabera ababangamira umutekano wa Israel. Harimo kuburizamo ibitero bigambiriye guhungabanya Israel, kwishyura cyangwa se kwihorera cyangwa se kugaba ibitero kubagabye ibitero by'iterabwoba kuri Israel, no gufasha impunzi z'abayahudi aho ziri hose ku isi gutaha muri Israel. Gusa abanya-Israel baba mu mahanga ntabwo ari bo Israel icyura bonyine. N'umunyamahanga wayigomeye imujyana muri Israel. Hari umunazi witwaga Adolf Eichmann. Uyu nguyu mu ntambara ya kabiri y'isi yagize uruhare rukomeye cyane mu gutunda abayahudi abajyana mu nkambi bicirwagamo mu makamp de concentration. Nyuma ya jenoside yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramufunga, ariko aza gutoroka gereza ahungira muri Argentine. Abaho ngaho yarahinduye amazina. Kera kabaye Mossad yarabimenye, maze mu kwa gatanu mu 1960 itsinda ry'abatasi 8 ba Mossad bafata indege bajya muri Argentine, bamusanga aho yabaga baramufata. Bari baramukoreye urupapuro rw'inzira rwa Israel, pasiporo nziza nk'umuturage wa Israel. Barangije baramufata bamwambika imyambaro nk'iyambarwa na ba bantu bita ku bagenda mu ndege, bamusohora muri Argentine bamujyana muri Israel, bamucira urubanza baramuhana. Byagenze bitega ibitero byo kuwa 7 byateje imirwano bice muri humye abatasi bameze guri. Naha dusoje iki kiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.